Тайчабар уулу Ынтымак Карабулжа салмагын өлчөбүз. Андан кийин Сатыбалиев Курсанбек агабыздын коюн Маралды даярдап турмуздар. Мониканын салмагы 91 килограмм. Эми боюн өлчөбүз. Bu bayağı ekan mana. Chiroyli qo'y ekan ular. Dostun 4 santimetr Monika kalıslarga gösterdingizler. Keyingisi Satıbalıyım kuşağlar olsun. Karasu barımız mı tuğanlar? İyi kadar Maral. Maşallah dep duralım maşallah. Maral'dın salmağı tuğanlar. 128 kilogram. Kol çağları olsun. Maral tuğanlar. Maral'dın boyun ölçüyüz. İster Karasılık tuğanlar, jalpı miymandar, koldap turmuzlar, süröp turmuzlar. Öte mıqta çoğun mehniyet. Maral'dın boyu 90 santimetr tuğanlar, kol çağlar olsun. Gelin ister, kalıslarga görsetөбүз sının. Ayabay sundu sonun koyegen. Keyingisi tuğanlar. Кубанычбек уулу Нургазы, Карасу, Черная Пантера. Келиңиздер. Нургазы агабызды. Урматтуу меймандар, бир аз артка чыгып, бул жака чыга турган бойлорго мына тоскоолдук жаратпай турсаңыздар. Кубанычбек уулу Нургазы, Черная Пантера. Алып келиңиз. Kalilbay ulu Cengiz. Kalilbay ulu Cengiz ağabeyimizden Bakiliçko bereket oğlanlar. Karabulca barımız mı? Hurmatlı koyulanlar insanlar, konkursantlar, bulcak alıp çıkıp dayar olup tursanızlar, bereketniki kança çıktı? 93 kilogram. Bereke 93 kilogram. Anemi boyu olsa hazır ölçeğimiz tuğan. Gelin işte. 1 santimetre bereke tuğanlar. Gelin ister kalıslarga görsetіңіздер. Keyingisi. Кубанычбек уулу Нургазы агабыздын кою келди бая жана Пантера. Келиңиздер Лоланын боюн өлчөбүз. Лоланын бою 90 сантиметр тугандар. Андан кийинки дагы деле болсо акыл агабыздыкы Пепе 107 килограмм тугандар. Кол чаап туруңуздар. Sırga Maçrapov Osmanali Özgün tuğanları. Soluk. Olmağı